Mana chındık bar eken. Бар екен. Hakikat bar eken. Бар екен. Mına жануарлардын арасында мына биз койлорго жогорку сотко төрага болуп мына мен шайландым. Құттықтайм, урматтуу төраға, құттықтайм. Сіз төраға болуп шайландыңыз. Ошол менен бирдикте сизди жардамчыңыз болуп шайланышыңыз менен мен да құттықтайм. Улата бериңиз. Мына бизди төрага кылып шайлады. Шайлады. Токойдогу жануарлардын эми биз карайбыз, уктуңбу? Биз карайбыз. Чындыкты чындыктай айтайбыз. Чындыктай айтышыбыз керек. Акты ак дейбиз. Акты ак дейбиз. Караны кара дейбиз. Кара дейбиз. Ошондой иштеш керек. Ошондой иштеш керек. Мына мисал үчүн, муну кандай свет? Жазуусу бар свет. Жазуусу бар да? Өзү негизи кандай свет? Өзү акта. Ак, көрдүңбү? Ак. Акты ак деп атасың. Ак. Молодец. Ошондой иштеш керек. Ооба. Мына кандай свет? Ак. Акта. Ушундай иштейли. Эми мына Токойдо деле бүгүн биздин биринчи иш күнүбүз. Биринчи иш күнүбүз, жолдоштор. Эми арыздар деле көбөйүп калса керек. Ой, арыздар аябай көбөйүптүр, жолдоштор. Аха. Мына суроогу бүтөйүн деген арыздар дагы бар. Суроошуна бүгүн карап бүтөрүп койбосок болбой турматтуу төрага. Эми арыздар боюнча сизди тааныштырып кете турган болсом, бүгүнкү процессибизде эң биринчи болуп, карганын доо арызын көрүп койбосок болбойт. Карганын доо арызын көрөбүз. Так. Түлкүнүн үстүнөн жазыптыр да. Түлкүнүн үстүнөн карга жазган. Так, эмне болуптур өзү? Ушу карганын жазышы боюнча карганын оозундагы быштакты түлкү алып жеп койгонмуш да. Ошону көрүп койбосок болбойт. Кичине бир мындай карга ойлонуп жазса болмок экен. Неге? Карга асманда болсо, Так. түлкү жерде болсо, ал оозундагы быштакты кантип алып жеп коет? Жолдош төрага, сиз түлкүнү жакшы билесиз да. Ал учуна чыккан аферист да. Ал жеп койсо жеп коет ал. Түлкү анча деле аферист эмес, Алдайт, ал жеп койгон болушу да мүмкүн. Дагы өзүн жебегенине сүйүнүш керек. Түлкү алдаган. Алдайт. Бирок алданбайт. Ал жизнь алданбайт ал. Алданыптыр. Качан алданыптыр? Алданганда дагы жанагы чөчөгө алданыптыр. Өзүбүздүн көкүрөк күчүк жөжөгөбү? Эмне болуп алданыптыр? Түлкү чөчөнү кармалыптыр бир күнү. Так. Анан жегиси келген окшойт да. Мен сени жейм десе, чөчө түлкү мени жеп эмне кыласың? Андан көрө үйгө барбайсыңбы, үйдө апамы жебейсиңби дептир. Анан? Апам аябай семирип, майга толуп калды. Так. Апамы же десе түлкү ойлонуп туура апасыны жейин. Буга тоймок белем. Деп үйүнө ээрчитип барыптыр. Барганда чөчөнү билесиң да, сеткада жашайт. Мунондой тешиктен кирип кетип калыптыр чөчө. Түлкү чөчөгө карап, чакырбайсыңбы чөчө апаңы десе, чөчө түлкүгө карап, ой түлкү, мен деген инка баатыр чөчөмүн дейтмиш. Жетим чөчө. Жетим экен да. Так, түлкүнү келген да түлкү. Түлкү келген, чакыртканбыз. Чакыр түлкүнү. Чакырайынбы? Чакыр. Түлкүнү киргизип койгула. Жолдоштор ага. Кечиресиз. Мени чакырган экенсиздер го? Ооба, эме сизди эмнеге чакырганыбызды билесиз да? Жок, билбейм да. Сиздин үстүңүздөн арыз түшкөн да. Мен үстүмдөнбү? Ким? Карга жазган. Карга? Ошо карганын айтуусу боюнча сиз карганын оозундагы быштакты алып жеп койгон эмессиз. Менби? Жөнчү? Каргада кайдагы быштак? Каргада болсо болот да быштак. Жеп койгон болушу да мүмкүн. Жок, мен деле айттым. Ой, кантип жесиң дедим айланайын. Билиш керек да билейин. Жок, кантип жегем.
Jegen be. Ушубай куш минени жесин төрага. Aytdım o jegen emes dep. Ооба да. Ay, Oy. deme çarçasanızlar cürbeste reis alıp geleyli. Jürbeysler emes, jürbeys bir de mağalaysın. Ya. Siz uyga var eviniz. Men işinizde özüm bitirip koyayım. Aha, bak o. Numaranizni de aytib koyasiz mı? 0770 17 16 17. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Kimdi kim jegen bilbeyim go, biroq tulga ko'z jep ketdi de. Жеп кеткен эчтемке эмес, жолдоштор ага. Жедирип кетти. Ne tülkü başıgan sılasa tırışıp kaldın go. Агып түшүп калбайын дедим да. Так, Keyinki. эми жолдоштор ага, кийинки арыздар боюнча өтөйлү. Аха. Эми жолдоштор ага, кийинки арыздарды көрө турган болсок, муну серьезно карап койбосок болбойт. Так. Не дегенде, бул серьезный киши. Aha. Serözünü karayız. Серьезно караш. Ha bol serözünü karayız. Serözünü otur. Текенин үстүнөн түшкөн арыздарды. Kadımkile tekev. О, кадимкидей эле текенин үстүнөн түшкөн арыз. Serözünü karayız. Болду, серьезно. Serözünü otur. Серьезно отурам, болду. Tekeni kamap koygansыңар да. Жок, камабадык. Kamap koyboyсуңар ба, ne? Al kaçıp кетип калса ким кармап келет аны? Ой, жолдоштор ага, айтты го, мен качпайм эч жака. Мен эркекмин. Эч жака качпайм деди эле. Теке эркек экен деп камабадык да, кой аке. Кочкор аке. Ne oldu Kozike? Çakır tekeni. Чакырайбы? Текени киргизип койгула. Bağışlar. Ne oldu bunun? Üşü otağı. Cana Birine tırış giygisi vattı. koysan üstüne. Otur Ha? Otur. Мен туруп тура отурайынбы? Ya bu ömrü çöp çeken koyamaz ko bu. Протоколдор чачылып кетти. Жолдоштор ага, экөөбүз мына орун алмашып албайлыбы? Mızağına siz oturuverin. Sen orun almaşkan su özgür ötüp otkun. Men öyle ötüp olayın arcaka. Ошака өтүп кеттиң. Төргө. Serözünü otur ağzı ödük bile. Серьезно отурам го. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Tokoyda sot kızmatı bizden koylarga karap kaldır degenden uğu ha suyunup kaldı mı la nakanesta koylarından başlayı başlayan ekende. Hem Kuday'a şükür. Lölüden çoğunsa çatırın çoğut bol birinciyle beni çakırıp sonra o sotkom ne oldu? Yemi sizdi emnege çakırganınızdı özünüz jakşı bilseniz gerek. Joyim jakşı bilmetken aytıp koyarın sana. Andamday. Anda birinci arız boyunca söyleşeyle. Жолдош Текенин үстүнөн биринчи Мияса комбинат боюнча арыз түшкөн да. Miyasa kabinat boyunca. Siz bundan köp yıl murun Tokmok'togу et kabinatta iştegensiz de. İştegem. İştegensiz. İştegem. Al jerge emni ol barıp kalgansız oşol jönündө kenenirek düşündürsöңүz. Mınday da joldaştaraga. He. Men murda et kabinetka çeyin Tak. jaylodula jürgöm. Aha. Jaylodula artıman koylarda erişti varıp sizlerge okşoğun koylarda. Kança koy? Bilmiyorum artında bir 100'den aşığırak, 150'den azırak. Koy erişçi olacak aman.
Hem Libo'yla jerde tekesiz baspaysın da bilem de başına jetpeydi nari ver baskan gözü gördün. Anan oşol jaylada жүргөн жеринен meni et kombinatına alып gelişti. Так. Jumuşka. Aha. Ayırda jumuş kıldım ben. Oşol et kombinatga koylardı alıp kelet eken. Aha. Ya bu koyun bir kökmeye mal bulattır vay bir. Şu koy aylanpaş boldur se taң şu. Men uşu vaka gel uydun je жылкынын je echkinin aylanpaş bolgonun görülekmi. Tolku koy aylanpaş bolat eken de kökmeye bolat eken. Ana şol koylardı janagı mesa kombinatga aydap keldir soya turgan жерге kirgiserdi. Aha. Yo aylanpaş bolsa dagı koy kanın jытын bilip kalıp girбейт eken da. Anan kalkçıda özüm memenin kızmatımı atkaratılem. Koylardan altına çötülem dağı yeriştip giretilem. Et kombinatın içine. Et kombinat. Arkaman erişip giretile. Onlar erişip girgende meni narcaklı bir teşvik var. Şuradan naraka çıkıp geçiyor oçum. Koylar o şerde kalatile. Ne oldur? Ya. Hem ne oldu? Hem ne oldu? Baykuş koçkor çoğutalar. Hem ne oldur? Siz oşol teşikten sekirip çıkıp ketkeningizde bizden koylardı oşol jerde tokko tarttırıp öldürçükende. Tok kurdurup öldürücü. Boldum kayrat kılgılem. Pandaç, oy neme? Koyçulukta koyçuluk. Alardı tok kurdurup öldürüşü eken. Ha men oylaytılem da alardı alıp kalıp putu kolun baylap kıvlanı karatıp Allah'ın yoluna dep kurş bıçak menen sonu kılıp muzdayt boluş gerek de oylagam da. Çok. Tokko tarttırıp öldürüşü eken. Hani kim ayttı? Ayttık o. Kim? Ayttık ötkönde. Hem kim aytkan aytıp koy da geçmeyildik aytıp koysam. Ayttık o siz de bilseniz gerek. Hem eko sene göz mıhtıyak Abdullah menen Ayttı. hem sene göz spiker menen deputat emes bizde tora o. Ayttı. Ploşette ayttı aytkanda Sen da. aytçı kim eken? Mıhtıyak Abdullah menen çını ayakını uçuk okşap. Aytыңыз siz hem ekoz süйлөшкөнбүз да. Aytыңыз hem ekoz süйлөшкөнбүз да degide hem ekoz bir yerde deputat emesbiz da. Ayttı. Bayram günü ayttı aytkanda dağı. Qayerda aytты? Bayram günü ploşette. Eldin bağırıyla uhtun mı siler dağı? Bunu? Ya uqqan bolsoňar aytpaýsyňar silerdir şu koylarga okşap. Da oturuveribey. Anam ne ayttı? Ayttı oşonda. Koylar tekeni yerçive ayttı ayttı. Yerçivesin yerçive gile. Yerçive. Siler kaçanlı özü aldınca basıp otturdular öyle. Men çok bir yerden jağdan uçup ölösün benim aylan paş bolup. Yerçiveyiz. Özüňer bilgile. Yekinci arız boyunca. Yerçivesin yerçive gile men de tınçırak diyorum. Екінші арыс бойынша қайырыла тұрған болсақ, мародерство бойынша. Oh, maradörlük boyunca. Siz oşol et kombinatında işte otkanыңızda oşol жерде bir çoğun saray var eken. O çoğun ak saray ele. Ak saray. He, silerin ata babalarına da oşol saraydan elçitip çıkçelem de men. Ay mına. Kakar oşol saraydan çıkçı olacak öyle. Oşol sarayın canında bir çoğun çöp jıyılıp durgan eken esingizde olsa. O çoğun ıskırda çöp var o. Oşol örttöngen eken he? Ya alcılı caman köp nerse örttöngen. Ana. Yani lan kirpişten, betondan kuygun generalni prokuratura örttönüp kötü atanan çöp kala o yani lan. Mına. Oşon aytıtam da. İyi. Oşol çöp örttönüp
çöptü öçür albay, arı çurkap, beri çurkap жүрүшsө, siz bolso kuyubögön örttön elek çöptөрдү müyüzüңүzгө илип алып аябай ташыган экенсиз, а? Ата, койгон күнөөңөр ушул. Mana? Bir ойлонбойсуңар, мен ошол чөптүн бери жака ташып алып коюп болсом, өрттөн күйүп жок болот эле да, туурабы? Туура. А мен ошол чөптү бери жака мүйүзүмө илип ташып койгон экем, карабашыңы жегирлегир, кышы менен ошол чөптү жедиңер го. Aynen, o narkının kaşek çıkarmay jedi go. Mına al turalı, mende büt dokumentler turat mına. Protokoller turat. Men dalilsiz söylemeyim men. Meni teke de koyat, men erkekmin. Ekön okşop koyamazmın men. Men har bir nersenin dalil menen fakt menen cevap verem. Ana? Oşal anan yeme 3. arız boyunca. Эме 3-чү арыз боюнча койчунун арызы да. Koyçunun arızı. Koyçunun arızı boyunca ne deysiz? Koyçunun arızı boyunca. Ne? Bar oңol boy tikesiңер da siler şu. Hiç oңol boy tikesiңер. Şu koy boyunca kalasın da konç. Şu bunu başlık içine işte şu koyçunun ayından kança hırsızçı olduk Ne? Murdağı koyçu, bundan murdağı koyçu olsun. Esiңер de mi? Sizde. Şu sileri ottoy durgan, biz ottoy durgan, cahit yerge balasına üy salam dediler. Men narağını ötüp süzüp, berağını ötüp süzüp жүрүп, men getirdim hoca koyçunu. Doğru. To'g'rimi? To'g'ri. Al qo'ychini ketiriverdim ele, bul qo'ychi kelib turib o'zini uy salib oldi o'sha yerga. To'g'ri. Men o'sha mine bo'lsa dag'i shu sizlarga, bizga bo'lsin deb shintib qo'ychini getirgam suzib o'tirib. Birde men o'ylanish kerak. Buni bet bormi sizlarda? Turvoy bet. Buni bet uyalish kerak, buni bet degan. Buni bet deymi, buni Bet. Ey, bet. Ey. Ничего себе. Buni bet. Bulardı qara. Muna bizden bugünkü koylardan akıvalı gevetesi üçün. Muna koylar. Biz işengen koylar. Bulardı koy dese görse koydun terisini camından karışkırlar turbayı. Çok emez siz düşünme kaldınız da. Muna karap durasınlar. Mezgil ötet, vakit gelet ko, kimdin loq bolğanı görösüңөр oşanda. Davay, azım açık. Siz hemen düşünme kaldınız.